Hole tunchum kan video chuan Bollywood lam chanchin sang lawrkhawm in thlir ho don ti ang Bollywood minglam ri ka pianga mitam takril rowa langha le ama duwa ngaina tu ten mel thalal no ti hiala alno soi Katrina kaif hi July ni somparo kumsang khazakwa samrat pathum khan Hong Kong alo piangin apa hi Muhammad kaif ania British sumdong Kashmiri thakal zel ni in anu ero English dan shimi lawyer ani thung Katrina hian British khwale tuini na nein ahun lai chuan Bollywood actress te zinga sumla lut nem ni na tipo alo ho to thin ani an chung kwa hi ramsang sanga alo khosanol to in hetia ramsang sanga hun an man no hian London lama pem le in anin beng bel le a mel le pian ten alo zer bokaniange aron tleirol chhomi chuan fashion modeling lama kalin London le mun sang sanga ain lan chan der to a Indian filmmaker Kaizat Gastat nen fashion show lian thamtak Londona nei ani tuma intongin kumsang ni pathuma Bollywood a avoi khatnan boom ti film a in lan chana ti chuan film sang sanga te in lan chhozelin voina chuan a chanchin soitam ngai lavin kan shenwal to inarin om Katrina kaif hian ton lai hian chanchin dang aron nei chhole ta a fans tele Bollywood ngai event to te tan chuan ngai event lo theilo ani na lai po om mishing chu kopui nei tura duan kan ni angin Katrina kaif po a kopui tur om mi tak a mudon ta ni inalanga actor Salman Khan nen khan inzuina safiaw manin hit and run case roi chunga motor khala kholai kong siramote a chel hlum thuboi awanga jail bang azot lai po khan Katrina kaif hian Salman Khan hi jaila alo tlo fo china ama ero chu chutiang khopa inzui an imek lai le fans then khaten ani nei mai an rin lain anin kar thoron che chhawtanin reilote hnuwa anin then fel tho social media lama kan hmuta choi ni kha a hnuwa actor Ranbir Kapoor nen in kop chhawle in anni pahni po hi anin nei mai don emo an ti lain khwanu samsui ni lo tor chu remlo na alo omle thin nyange anin then le ani kha tuna hian Katrina kaif chuan chanchin dang ron nei le in tuna abial pani mek actor Vicky kaushal nen soizom le mek ani a social media le Bollywood news site tam taka motor atamin tunchum ero chotak khuka khukpui thei to tora ngaila he apasal hwal Vicky kaushal hi toite in tungi ani in bi chang jok te ang Vicky kaushal hi Katrina kaif ain kumnga la ya nau pangzokin kumsang kha zakwa samrat pariat me ni somparu khan Mumbai alo pianga an chungkwa hi Punjabi thakal zel ni in Zirnalama Rajiv Gandhi Institute of Technology atangin Electronics and Telecommunication Engineering azirzawa Kishore Namit Kapoor Academia lemchan lam acting zirle in kumsang ni sompatni atang khan lemchan na khowela amel kan huchanta ani actor Vicky kaushal le actress Katrina kaif te in nei hun tor hi ani chang taka tarlan alani che aloni in media then khate chwal an tarlanga heti rwal hian in nei na bo se na kong heng chung ni te ero hi chuan an boy pui to hle ni tarlan ani a news site then khat chuan December ni sari atanga ni kwa kumsang ni somni pakhat in kar chhawvel hi ani nei hunata na anrin anron tarlan ni in ani nei na hunatan po six senses fort Rajasthan an thlanfel to tho an tarlang bok tlwang taka ani nei theinan du sakna kan hlan ngal ani actor Sushant Singh Rajput te chhungkwa in chhiatna dang an tok le kan chanela po voitam tak an lo tarlan photo angin June ni sompali kumsang ni somnia actor lanau pang takle mahun eng tak nei Sushant Singh Rajput chu a chena in Mumbai in Oklahoma mu ani a athi dan chungchanga a phena thiltam takle in phumro oma alan awangin case po to na hian lakal pui me kani a Sushant Singh Rajput boral tho in reilaute chunga India ram tom ngalin ama leinata mangai do te thin lai ero vo in thleng hian aladam thelo ani Sushant Singh Rajput boral na awang khan Bollywood chunga ngong tam tak ani chhote kan sia a roi hlauman swal chungchanga ngat phei chuan tam tak te rin phak ba kana sa ani a tin Bollywood chunga in thliar na te chanvo in chu sakna te anasat tho social media lama kan hmuna sahle boka he thil hi atong tu tam tak anlo om to china Sushant Singh Rajput po hi chutianga har satna nei anga an soite jinga hian telve ani Sushant Singh Rajput fans then khat in telkhom de chuan Sushant Singh Rajput an ngai zia le in endongna in next sorna le chanvo in chu sakna an do zia lan tirnan Sushant Singh Rajput boral ni Juni sompali chu
World Anti-Nepotism Day ya puan hian an duh thu an lo tlang au pui to ani kha chuti mek lain famta sasan sing raj puta chhungten an fapa an unau pa an nau boral na chungchang ro rel na dik le fel awm theina na kot lam thutluk na an nga mek lain an chung kota na thengil the to lo torin chhiatna rap thlak tak mai chuan an chung ko alu chil le ta kan thulak na in atarlan danin Bihara Lakhisarai district chunga November ni som paru kumsang ni somni pakhat khan road accident rap thlak tak a thlen thole accident thlen na hmuna hian mi pasari an boral ba ka mi pali na taka liam an om thu tarlan ani bok boral te zinga panga ti chu famta sasan sing raj puta chhungte anni ti hria chu anni a tin he thil thlen hun hi jinglam da ruk le mini somvel nia ngai ni in sasan sing raj puta chhungte lam hi tata sumo achwangin patna lam pana tlan anni a piprakhwa sekpura le sikandar konga antan la hian anma ni tok zongin truck aron tlana he truck hi gas cylinder phornia tarlan ni in vandwai thlak takin anin sutamai nia tarlan ani sasan sing raj puta chhungte hi an chhungte boral na awang thowin khodanga an kala motor pahni mangin mi som panga lai kalin motor pakhata chuangjok te hian patna lampana an holam konga he chhiatna hi an tokta ani Actor Shahrukh Khan fapa Aryan Khan le mi pasari te Mumbai atanga Goa kaltur Cordelia Longliana an chuan lain NCB 10 October ni hne kumsang ni somni pakhata rui hlo da pron pui an nei tuma an man khan Aryan Khan kha drugs le kolapo ani awangin man ani kha kan tarlan photo ong khan NDPS kota voithum ngot mai bel dil na hnol sak ani hnole ni somni chuang lai jela hun a man hnuwa October ni somni pariat kumsang ni somni pakhat khan Mumbai High Court chuan belin a chho zalen ta a court thupek angin tuna hian kartin kota kalin in report thin ani Aryan Khan drugs case chungchang a hian soi atam hle maya thamna chungchang thuthang atam phain NCB Zonal Director Samir Wan Khanre phei chu ani na atanga choltir hial alo tul pha NCB lamten Aryan Khan hne na atanga rui hlo man sak anga anin soilain Aryan Khan ukil te ve thungin engma thu chiang omlo le finfiana omlo zeldin thu mai ani eti in antang ve boka thu chiang tak hria thiam la harviau mai abikin he khes chhuina a afong wan to ni thin NCB Zonal Director an thlak tak Samir Wan Khanre le NCB ten thu shetu atana an man KP Gosafi te hian demna an tong na sa hle a NCB ten ngor takin thil omdan chhui chwa tumin mala la zelin an la hriat ngai lau thuthar an hrathar ve zel boka NDTV reporter pakhatin atarlan danin he case thu shetu atana an ko ve tho samdi suza chuan Aryan Khan kha drugs thuboya man ani hnu rei vak lawa NCB tena thu shetu atana an man KP Gosavi ne na anin hmu tho soin KP Gosavi chuan Shahrukh Khan manager Puja Patlani hmu adu tho ashil ni in asoya Mase KP Gosafi hian adu angin Shahrukh Khan manager hi a hmu thei mai lawa hemi tum hian Aryan Khan kot atanga rui hlo man sak anga soikha thubel chan dol lo ani a kot atang khan drugs engma hmu ani lo ti in NCB thu shetu KP Gosafi chuan samdi suza hi ashil ni in antarlang heti mek lai hian Prabhakar selpo in thutharon nei vele in KP Gosafi Khan Shahrukh Khan manager Puja Datlian ni chu Actor Shahrukh Khan fapa Aryan Khan kha he drugs thuboya chanchua a om theinan ti in crore somni panga adil ni in an soibok heng an sum demand atang hian crore riat vel chu khati laya NCB Zonal Director Samir Wan Khanre kuta hlan ani to ni in Prabhakar Sel hian agency ti ma hian asoi ani samdi suza le Prabhakar te hian KP Gosafi kuta Jengnoi somnga chu Shahrukh Khan manager Puja Datlani hian a hlan fil to ni in NCB te an shil boka annuwa antum anga thil akal theitak lo awangin KP Gosafi hian Shahrukh Khan manager hi Jengnoi somthum pariat apikir le ni in an soiboka abak ero ala pikir lo ani antibok he case hi poisa manga chinfel tumna lian tak a omni in alangta a heng thu shetu then khatina an soi ang hi thil thlen dan dik tak ani chuan engma finfiana mumal omlo le tlo chan mumal nei lawa Aryan Khan kha man ani mayangem ati thei deuten sum siam nana man an tumwang ani thei mayangem ti chu mitam tak ril ro zo na om chu ani ta a
an soi anga Aryan khan kota changa drugsman ani silava sum siam nana an lo hmang ani nga chuan aman tu te NCB lamte po ani enfi atul viawanga an hmalak dana diklo a omani chuan atwar tur chin de chuan an thil thalau ti man chu an torlet vela bang ti soi thei ani talo